Borlang per lang suliat ahawarapan Karbi lamet amai inglong keria ro keseng. Bukazan SDO civil asaham kimia long lelong aron repen long lekipur kaparuho. Sarihuti English LP School along ta boundary wall kasalam Japan headmaster pen katuningri. Kadoka beka chinghuan kat news kelang rat dona phanta me kardom na pajri krong. Tang tepinia biotang ton pen arjui tha. Pilija khompo ni phain ko raket homarni di phulamding road kilometer ke thom irrigation asai malong Karbi lamet amai tiripia long klembang ake hai biren hansei pen japonensi abarin inglong kiri Karbi lamet amai aro priponsi piniputhot akimia ro keseng ponthwa birta nangle nepialam neching honchinam lamet lamchong henlo kheya chethe lamet kabote kavede rakhe ke sampridamaso lasi pirthe sining rurete Karbia kheita khekang thim lamjir lunjir porom puthing choklongpu pirthe amulu ka thengno kachipu jiparoka longver jiaphan lam kabote kitab ketok hirjir ki hir lapen lamet lamchong kabote aning khang abang phabang phiaphan panongsi bangsu inglong kiri Karbi lamet amayaro kimi parjaponlo pada por phai ke ba por pen Karbi lamet amaya pharman ke klem ke dam rapet jia phan chingki chingwai ponsi chedong sar pen Karbi lamet amai inglong kiria ro kapatari pon jia phan samsing han se phan maipu sarsing ti so phan chunbang rajan ing kia phan chabang alpu rensing rong pi la pen kaprek bangkre ke thoma phan arpu kimi pek ponsi mesen pen Karbi lamet amai inglong kiria ro kimi ke sengamai pajut pon Bangso mayalong Karbi lamet amai tiri pi chun bang ake hai Joy Singh tokbi che tong dun si mayalong RDP dun. Ini lumadong longri Karbi lamet amai pen. Ladak inglong kiri aru uthot ni tum ke seng pon thu lapen pareng pon thu I nang theke lamet lamchong lapu nang solet bor lang phen ta pachet thang ponang gi am so sick litum ham nang cheram nang chetu du nang gi po phan si ini inglong kiri aru ke seng pon khu lo la si la so inglong kiri aru ke seng pon ke ni litum dumba jong lo di Karbi lamet mai ke pati pi pon lo la si ni tu ma phan la bang so mai nai pachun pon ba mesen pen ke pha pon ke litum tiri pilong kacerap sar biren hamsi apanin tu riu ye alang di si labang so amai ke thap lo la pen pini mesen pen chun pon lo la pen nilitum labang so aru ke seng la ke cari pon nangi do labang pun bek nangi la ke nei pu lo la sini itu inong kiri aru amepu akimi etum alangi pan aku kipon lake mepu sar kamsing hansi langi hansi mepu aku kipon iglo la bangso pi du mepu la do lake piletum kacing honai angjir international long kapathu kabiang long apam nong nam ekiwan pi alangli sangpi minaterang pi phansil tum dunne pi ke tiponik lo lapen kong thun bang atu bang ke ni tum pe ponik lo sarsing tisu lapen ra kong thun bang atu pi ponik ke la lang sanke amen lake ren singrong pi lapen puthot Jabang apun tumpi ponik lo radaning tiaphan lapen puthot jom e tumba na ke aku pipon ke borsing rong pi lapen rap jom e tumba la ke jakku stok ya phanselang tum mahini phansi pipon Lakhain korapli Deopani constituency ke parlo sinuni janalong nonakimi Bukazan subdivisional officer civil asaham kimi ki kim along le along aron repen longle ki phur kaparuhum
Arondre pen longle ki purare rajok halada kedo tebok terai ke thek tu nong atom pen kaninja tengke SDO civil pen kerai tanga longle long kosongsi Arondre pen longle ki pur long lok loma pusi halada kedo arak charjo winti Lasi prabjin pen longle ki pur ingtong serak nang jila pen Arondre pen longle ki pur ara datama phan nep nang jiputa halada VDP la pen ranatom chuning ripong Bukazan pen Bisnu lecture report card news Dari Sitanneok আৰু সুশীল দাস ক'ত লৈ আম মাটিখিনি মাটিখিনি কিছুমান ৰাস্তা দিছে আৰু কিছুমান ঘৰে ঘৰে দিছে কেই ট্ৰাক মান লৈছে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা কিমান ট্ৰাক মইতো হিচাপ কৰা নাই এইটো নোহোৱা কথাটো মই নকওঁ কিন্তু আগতো তেনেকৈ হেৰি হৈছিলে এইটো বাউণ্ডাৰী এইটো এই বংকু হেতি আহি পেলাই এনেকৈ খাল খানিবলৈ ক'লে সেইটো কৰি পেলাই কেনেকৈ অনুমানত মানে কিমান মান গাড়ী লৈছিলে প্ৰায় গ'ল কিমান গ'ল নিজে দেখোঁতে সেইটো আপটো আৰু এইটো চাওঁতে কিমান গ'ল আৰু কোনে হিচাপ ৰাখিবনে এইটো এইটো উইদাউট পাৰমিশ্যন লৈ পেলাই কাম কৰিছে সেইটো কাৰণে মই সেইটো ক'বলগীয়া বাধ্যত পৰিলোঁ আপুনি ইয়াত গাঁৱত কি হয় মইতো ভিভিটি মেম্বাৰ বুলি কিমান কি দিছে মই নাজানো আপোনালোকে কমপ্লেইন দিয়া নাই নেকি কমপ্লেইন দিয়া নাছিলোঁ খালি বিনয়ক কৈছিলোঁ হয় আগৰ বাৰো মই যেতিয়া ইয়াত কাম কৰিছিলে তেখেত মানে আপোনালোকৰ বা SDB এনেকুৱা অৰ্ডাৰ লৈছিলে নেকি নাই নাই কাৰো পৰা অৰ্ডাৰ লোৱা নাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰ কোনোবা চাবলৈ আহিছিলে নেকি অহা নাই খালি আজি তিনিটামান আঢ়ৈটামান বজাত এজ চিভিল নিজে আহি পেলাই চাই গৈছে তেতিয়া তেখেতে দুৰ্গা ঘৰ ক'ত বুলি ক'লে তেতিয়া মই এইখিনিতে আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ তেতিয়া লগ পাইছিলোঁ আপোনাক কিবা সুধিছিলে নেকি সুধিছিলে এইটো কিমান দিনৰ পৰা এইটো চলি আছে বুলি কৈছে এইটো বহুত দিনৰ পৰা হ'ল কিন্তু এতিয়া চলিয়ে আছে এনেকুৱা এতিয়া আপোনালোকৰ ৰাইজে কি বিচাৰিছে ৰাইজৰটো মতামত মই লোৱা নাই এতিয়ালৈকে এইটো নোহোৱা কথাটো মই নকওঁ ইয়াত চিলনীয়া SDO অফিচৰ মাটি যিটো চৰকাৰৰ পৰা যিটো দিছিলে এলটমেণ্ট দিছিলে কিমান মান বিঘা আছে ইয়াতে এইটো মই শুনা মতেতো হেৰি 375 বিঘা মাটি বুলি মই শুনিছোঁ Nilip MAC constituency ke parlo Sarihutia long ke do Sarihuti English LP school long boundary wall pen chenglok asunason kaching thur our side na pipontha pasi lo than bang pen kachun nilpong Karbi Anglong Autonomous Council pen inglong ke do ara datomta tok lang hin thekri dunang chipu matha ponsi Sarihuti English LP school ahem kimpilong school ahem kimpi dat pen lokachari donatom pinnang andolong Lapen komania bangke doktor nang manlo komania bangke sorkara boreng chepalong dunlo komania bangke hem sai chotiki asai choklem dunlo komania bangke officer nang manlo Labangsu Sarihuti English LP school long than bang reception via hin penang ke than duna tengke dake voter ke jok adi mate polling center pina Lapen non ke thoi pen inglong mate choki hola pen borpung bolangsu lapen tarapung ka chelengta la sotwarsi ka cheleng ringkino Lasi osomaratum class do bama hod gari motor kacheleng ke pacha da hod mo kopine kisung chitong lokna pusi Sarihuti English LP school boundary wall kimi nang selam pona sonte niletum joy ke pupusi headmaster reception bepen nang pachini dun Lasi school a hemesen pen sai ke klem ponjia phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council in Charge Education EM Richard Tobiatum Karbi Anglong Loke Charlie Kapachi Hongjia phan Kangthur ponjia phan mate quality education kaddo kave Loke Charlie Klim Somar atoma phan asonason midday meal uniform lapen Loke Charlie hem ke pabat asimbon ke pi ke pajrahin anathu ningkemenai abang fatumno Lasi prabjin pen nilitum ta chuning ripona teng pen side eng pon vekji pusi ning theklong pen chuning ripong lang para kalioni para se rong doko adon doko masi halapu se dam nang ko lang thelang pleng jaga pine uniform pine bang mawang nang le uniform ke bang sita la class 1 pen se bang chol posi da ke class 1 osma videt masino ni kan da midday meal kan midday meal ta kedam tang ke inu ta farman ne la sini tum hot pen tu na hot pen ke la biscuit ku pine la sol sini tum pi nang le bom de nang le te dang nang tong kiduk so pila ni tum kiduki sung bang ke la hano la theke la school bang banjiwar bang kenang sot bino theke non puing long hawan da la so pupen se gari motorcycle ka dog beda cheleng enke da bang ke akola isi bang ke polling center lo dake la se la
boundary war bang gani tu makinang sot pose kali patini Tangte normalam so pora phandi hinamo pharman birota mo ingtonic sinang. Offer. Citel Electronic Store, Ladakh nang litum inverter battery 150 Ah luminous lapen, Microtech Brena Song ador kijung pen long ikchi. Lapen lang to takali, Ladakh nang litum LED Smart TV 43-inch lake 13,990, 32-inch 7,990, 50-inch 24,990 lapen, 55-inch 29,990 pen long ponichi. Lapen lang to takalila washing machine fridge 20% discount lapen AC Godrej 1.5 ton only 32,500 pen long ikchi. Ahormo bang limited o klasi Prabdin pen Citel Electronic Store Bokolia near bus stand along Humri dam ignore. La so say ang tonalam kachini thule tho Japan la aber ki pia number along Humri ignore. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihenamo pit puthot birta long wang thuiglo. APHLC asong pen arniwang ta rong atokano rat anglum pate bogdam si 6 dur la pen mass joining te roktok ame padopon bomlo. Lason si Dhansari constituency rong tingroom sorsuri PS ke parlo along ta me ki padodama birta kat news asema long birta nangli. Pinija khongpo ni phaing kora ke thomani sitame APHLC Dhansari constituency committee maipu MS Tokbi lapen alang liri sanghwa tum pen patar piponsi Dhansari ahawar rong chingrum ke parlo sorsuri PS along 6 sedula photak cherok tokame lapen mass joining patapon Bangso cherok tokame ke padopon along APHLC Dhansari constituency committee maipu MS Tokbi pen mai chari ponsi Kamal Singh Intia hin pensi mai ke phalam thi kachetong don adatama phan than ponsi alhi kapachini aporen pong Bapuram rong phararong Khonsing Kruarong Lawrence rong piarong lapen Dancing rong hang parong pli arong aradatom ASDC Congress BJP party pen COC APHLC party along tingbidum rinti Mayalong APHLC Tiripia Maipu Jai Kathar Don Maipu Rajesh Tiso Pachet Hangchun Bang Kursing Timung Women Wings Chun Bang Pi Rita Kramsapi Lapen Songalong ke claim kachapadu katum chetong dunsi Mesen pen cherok tokame pachun ponlo Jai Kathar sir long live Sir Rajesh Tiso long live Sir Rajesh Tiso long live APHLC long live 6 to the long live 6 to the long live Surya constituency along Sorsuri arong Sorsuri ahawar lo PS along arong ke rong plido nitum dakching room si Total 210 house. Pharohini ra cap don pharohini ra cap amuluk pini BJP pen la pen hala independent along ke dodon atum pen nang iltum APHLC along nang join dulu don pharohini ra cap nang join dun pini alang litu an ke non APHLC sai sel la rong pli ke do an ke si ningarong lo alang litum pan choro lo athema lagai APHLC long nang join dun polote lagai Karbi ang long nang che ride wa kam lo la si ho alam lo la support alang litum pan na choro lo non itu nge Karbi ang long di mahasau tribal area an itum pan itum amit hang pan tribal tum pan che raivek nang i po kam si non elitung de claim la pen ke la nitum le democratic ating pen nitum election ke high vek nang i pot election high hetik ke kam ta claim un claim long le nitum pan la election high lo polotang te nitum ke la inglong rat tum pan an ke
kam ke claim pisai se po sakori ke doan inglong arat tumhan si pilap po long le pata ke doan inglong arat tumhan si pilap po la pen voter list along just semet la council of voter list along ke la ke inglong arat tum amen an si do chot po akapre amen an ke ni tum than lap po lo ba ke Nama state ke hang kambang lagi ni tum patir pipik po la pen 6 siduk le pang tang fek po la rong krep di arat pini nang jon dun lo apen ke ning samjin lo choro lo lang tumhan lason por hut kisung hut ajakong nang piun theke pot choro par pik lo kuti kuti dhonobad lo lang tumhan ake lanon ke bangji election huta lang tum aphan ning che thelo mane ongdung abhut pen la APSLC a candidate sar jay ka thar phan pahai don po pusining chi thelo clement theknang ji athe power bank long werwi turam rong hang ba team karbiang long tu punoi power bank ke long werwi lasi nili pachining tung juniring tung lai tum la hai mesen akam prabjin pen cheklem juniri 19 donsri APSLC ahin pen itum juniri padikrim lo lasi prabjin pen la jitu kuna mana men council election along bangke laso pajok long le men kang than laso kam bangke claim sigimi athela ke ditu 6 schedule aron si to ko pot lake bangphan lason pu lam kali kelang select takali aja takali lake 6 schedule ditu li tu nang po lasi li tu mang under the schedules laso benar under si do 6 schedule made is 6 schedule is a constitution within constitution lagi lasi la itum 6 schedule long dobam lo itum karbiang long hasau ke karbiang long east west lasi la litum Pinija khongpo ni phain kora ke thomarni bukajana long Adivasi National Liberation Army matethi hekpen ANLA Rahur Murari arwatum pen pherangkya mai ingnipo Pherangkya maya long pen Adivasi Welfare and Development Council long bukajan pen Samson saha phan EM pekpon beknang chipusi Adivasi National Liberation Army Faction Group bukajan arwatum pen pherangkya maya long pen ke hangpon padu Hanjang lang so pen pherangke Bisnu lekhe pen nangkilo bilda আজিৰ আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যেটো নেকি আমাৰ আদিবাসী ওয়েলফেয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল চৰকাৰে আমাক হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়া দেৱে আমাক দিছে তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তো এইটোই উদ্দেশ্য আছে আমি যে যেটো নেকি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যি আমাৰ সংগ্ৰাম কৰি আহি ইমান দিন ধৰি সংগ্ৰাম কৰি আহিলে তো তাৰ বিনিময়ত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ তৰফৰ পৰা আমাক চিমচন চাহা ডাঙৰীয়াক আমি EM পদটো দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাই আছোঁ আৰু চিমচন চাহা ডাঙৰীয়াক আমাক কোনোমতে মানে দাবীটো আমাক পূৰণ কৰে যেন এইটো আমাৰ দাবী আছে আৰু আমাৰ যিকেইটা কেদাৰবিলাক আছে আমাৰ যেটো নেকি 1182 জন কেদাৰক দিছিলে মানে ঘোষণা কৰিছিলে যেটো দিয়া দিম বুলি ঘোষণা কৰিছিলে সেই তেওঁবিলাকৰ লগে লগে আমাৰ যিকিলা বাকি কেদাৰবিলাক আছে সেইবিলাকো পাব বুলি মোৰ আশা আৰু চৰকাৰক অনুৰোধ কৰি আছোঁ আৰু তেওঁবিলাক কেদাৰক ভেৰিফিকেশ্যনো হোৱা নাই তেওঁবিলাককো অতি সোনকালে শীঘ্ৰকে মানে ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰে আৰু সেই 1182 জনৰ লগে লগে আমাৰ এই 15 আগষ্টৰ আগে যি সংস্থাপন অতি শীঘ্ৰকে কৰিব বুলি অনুৰোধ ৰাখি Tangte pinya biruta banggila pansi kangtoniklong kado kaweta me dometak me kurwang tu